Zbog efikasnije evakuacije i sigurnosti polijetanja, putnik broj 10318 se moli da uđe u orbite. Putnici koji su kupili kartu za let broj 214722 mole se za strpljenje. Stroga zabrana naknadnog ukrcavanja Galaxy Stopera. Ponavljam, stroga zabrana naknadnog ukrcavanja Galaxy Stopera. Generale neće imati ko da budi, niti ih treba buditi, neka ih. Generale neće imati ko da budi, niti ih treba buditi, neka ih. Ja ću ipak da ostanem samo jedan obični komandant bez čina. Ja ću ipak da ostanem samo jedan obični komandant bez čina. Bez uniforme, bez poleta, mača i bez vojske i topova strašni, komandovat ću pošteno, hrabro i obzirno prema neprijatelju, prema vojsci, prema maslačku žutom, prema ptici u gori, prema maslačku žutom, prema ptici u gori, prema sebi kao komandantu i neću dati da se generali bude. Generale neće imati ko da budi, niti ih treba buditi, neka ih. Ja ću ipak da ostanem samo jedan obični komandant bez čina, bez uniforme, bez epoleta, mača i bez vojske i topova strašni, komandovat ću pošteno, hrabro i obzirno prema neprijatelju, prema vojsci, prema maslačku žutom, prema ptici u gori, prema maslačku žutom, prema ptici u gori, prema sebi kao komandantu i neću dati da se generali budu.